ونسألك الكرامة كما قالنا أنا بجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير توفيقه أفضل المرسلين على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسلكم بالحق بشيرا وسراجا منيرا لينذر من كان كافرا يقال له الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحاب الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطك يا خير مطيعين المسلمين يا خير مطيعين مسلمين ويا خير مسلمين شكرية زخرة تغلى عمل بس نبرة سكوي تنوراب راب سا اسمتنينغو شكرية كبرو تاري دليش نبرة سبرلا سوتشر جامن توالس روبيا سوتين جامن تبيا جوام تبايروا и најпремијни вера кој Аллах Џелешану, ауди ајтани вера Ислам, кури Аллах Џелешану колку ко Курани речели, кој пренела инне дине инде Ислам. Заиста преко Аллах е право премијни верата не само вера Ислам. Шукрија вакесе е најбаре се емсо почестијамен е павле пенгамбере Мухаммедија саллаллаху алейхи ва селем. Којтено хатиме небеин, којтено печати са е пенгамберето, каса Аллах Џелешану чарџаде по рахмет, цело свето се. Шукрија Аллахесе најбаре се, ем супутијаме социдијаме да риперда, ера Аллах Џелешану касу путини кој друго, шајте пенада тано ово путимо, а касме кјела теđала манге друмова, одјалма нуштам наша до теста, тано оптано ки заблуда. Салавати до селами, опрамаро, ичала опрамаро пенгамбери Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, опро екли бей, то jest опро 10 черуднен, опро савија табиња, опро кола саа кола манушан, кола лигарена, оне су чак шипано друмо, џио кија меско диве, салавати до селами, иншала идо амесија мукате, ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي سلمنا بالتقوى وفيك بالسوية امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hudba, to je 10 večera, kao četiri dotar džuma namaz. Abdijem, višušol te jano, dulja da biš to beš, japak, Дешто диве джума да луга, 1430 јато беш по хиджрету. Амари тема ишават нека очака пер джума. Джумата ни и джума сако народо исире кате на по одредиме датумја, ем диве кулисаре посетинена пекоде манифестација, ем коверско осетива, диве кеда четенате кобаро джениба, то есть кобаро број, сарби зорјална, а ем ваздена по свест, то есть ваздена пикоту и ем по джаниба. Пара чуви, дали, на джума, пара чуви, дали е куркосто скупе муслимаренгро, најодлабери мотиве, ало курко, о Аллах субхана ва таала, и джума менџе муслимани джа чаџа, dok je jevrijeđe, a čađao savato, a je kršćaneđe, a čađa okulko. Kora mende muslimanja, kedi se vrsa kotive, odvadive, nane kuri načela penisavi buti, nane kodvadire, nane te pijel podvadire, nego tano tive, pijan di pasro. Duhovno kurja menu šta, kova, pomoži na men te organiziramen pošukar em te zorjačera amaro versko džibipa. Džumotani ko muslimaja odovadi vetano ko vodive, čak je pena
Să te până da tu curcoso bayrami. Bayram to jest praznik omaro. Zamani kada dva dive че dame na men sare koje pobaro dženiba, ko pobaro broj sarbi, че dame ko dva broj, pali naredba ala hesre najberezi ko ova međe naredinja, a че dame sarbi dolea amen. Sarbi boli penjaramen maškara peste, em ko put pobaro džemati, ibadet tečera ala hese najbarese. Allah Đelešanu ko Kur'an-ı Kerim večeri penala ki sura isto džuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu izza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah akifasa illa zikrullah fazarul baya zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأت تجارة أو لهوا انفضوا إليك لا تركوا قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقون. صدق الله العظيم. Sobiko prevod akare je tegla Allah Đelešan večeri penala o vernici kada ki džuma namaz hijevičime siđove ko zikr, to je siđovi ko namazi entu mari trgovina ačave teđane datano odova poško tu međe. A kada namazi biti nena, strevitu me ko trpuje Allah hestri, hem Allah hestru blago roden. Allah he budpovine, srbe resena, dži okova, sotu men mangena. Bačar okova, sotan okova, pošuka ko tarčefi hem trgovina, čači peva čača, koala, subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع ربنا محمد صلى الله عليه وسلم بحديث Kona kela panjestra para čujne, a pa od dva džala ki džamije koje to sati, en pešava ko prvo sati, račujni pele se od dva dive kao da dinja, kao da žrtvinjak tu pare deva. Ako džala prima ko dujto sati, one se račujni pe kao da žrtvinja dva dive je kagurunja. Ako džala ko trito sati, one se račujni pe kao da žrtvinjak je bakre, to je zdaše. Ako džela ko štarto sati, one se računi kao da dinja je kakanja. Ako džela ko pašto sati, to je skoava ko vreme kad pošmino namazi, računi se kao da dža je kakanja, iak ja roparna. A vačerina Muhammed sallallahu alaihi sallam puna, a kada pošmini o imame kada kjela kon miberi sarakana sufijam, ilo meleke avena prisustvinena emo hem pešena hem šunena. Akvali gari o muslim emo Bukhari. Pa nam pejgamber Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri koje hadisi prva najšudive koniklo kam tamo i paračuvi. Kakava dive čerto o Adem alaihi sallam. Kakava dive alo dženetine fordimo. Kakava dive ando genetica do nekvojne kipu, kakava dire o lese oprosti mojne, kakava dire ona kja, kakava dire presilisalo, kakava dire ili kijamesko dire isto. Akava dire tano pobute ko Allah Đelešanu, to jest višku dire, vičini pe jemu mezit, a džare vičine ne obedeke sojtane ko havaje. Akava dire tano kakava dive i sije trenutku, kuri o Allah subhanahu wa ta'ala dolela od dove, kogod beševa cijelo djete prena koji badeti, pa donese džanko dova pešet, rode sogod magena i sije trenutku, nek momenti, imate kuri Allah Đelešanu dolela od dove, a od ova ženi sači i kindija namaz. A kada dive se, volanite spremi namen četvrkone, pali kindija namaz. Čim bi ti ni bi kindija namaz? Volajte spremi namen. Sto volajte čera. Volajte sto više ti zikruina, jer te pomina Allah je najbare. To kujni po Kurani,
So pobutır salavat etana oprama manglu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. So višite da oprost kod Rala Đelešanu. So pobutır te bajračera amare dele en najbare. Kojeg predaje Beševa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem očerđa. Keda da ik manuš harini ki džamija, džumači keda harini, ki džuma namaz, o melekja, maškoro peste pučena pe. Pučena pe kajtano akava manuš. Pa palo dova on vačerena to vinena pesta među. Ja rab, ako očorili pa ađi čerčari, delje to vele si ba. Ako tano nabor mogu puna sačarde. A ako tano, astar to puča, tu čerle, to ovo slobodno u Srbi, tu će ovi ba deti čerela. A ako i očeli ba zabavine, pa tu onesam kao bi mang, Srbi tu će ovi ba deti čerela. Sunetitano, džumače, tu koji pe sura ke pregane. Ali garibe, anda varo pengane Muhammed sallallahu alaihi sallam sarva čerđa, ko u kujini se sura ke, ko dive e džumajagro, o Allah subhanahu wa ta'ala kadel ta'ala, one se pre, i ko nur, a od one nure, od dva nur džala, prostrani pe sad džio Havaje dva nur džala, a pala, od dva nur isto, para čune ko atumen istumen, od dva nur tumen ka svetinčeri ko kijamesko, ko sudu dire, ka svetinčeri tumen. Akvali gari kal hakim. Muhammed sallallahu alaihi sallam, koje kad isto rečeni, najšužo dire, ko ta okulkotani i paračuni. Emanen, so pobute salavatja opromande, jer tu maro salavatja pona, ko tumen anena, o meleke maja anena angomande, hema čerena kava salavaktano, ko tar filani. Ko donese džan, ako nas svako de, ali paračune su više salavatja anena. Tu maro salavatja ovoga predočimo, to jest, Mutoiba mare peygamber se Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem angoleste jano meleke digarena mare salavat ema çerna kava melek akva salavat kotara kava insani ili kotara kava insani džumače hem put šukare sadaka te tope jer i sadaka koja delape džumače tani put povredno nego su delape averdine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dare večeri penala, ko ačavi trin džume, bizonisavo opravdano razlog. Ko ačavi trin džume, bizonisavo opravdano razlog. A na hajnova, sartani i džuma fars. O Allah subhanahu wa ta'ala ka zapečatini o lezo kalbi. A kiduto predaja Beševa, ko ačavi džuma namaz, izo opravdano razlogu, optano munafiko. Hemo Omer radi Allah fan fačeri, košu nela ezani od prvo, od trito puti, trito drumo, a najavini po kao estro poziv, na veliko namazi, o Allah subhanahu wa ta'ala, osam kegro kalbi, ka zapečatinile, sarsu zapečatinila o kalbi, mora pikengo. Oko ovako tamo dužno, preklanini džuma namaz, olesena ne prarane me dužno, ne dozvolimo te džalko drumo, te me kelo namazi. Već tamo dužno, te džalko međi, preklanino namazi, i empali džuma, šajte džalko drumo. Sam su Allah subhanahu wa ta'ala naredina međe ko Kur'an Kerim, kuri penela, tar su citirija mageder, a kada o namazi biti nena, strenim to me kotarni put, pominen man put je roden okova sobom gena. A mate ovela me lafi, buđen računalova, tovela me lafi te vačera, pa me mora večera buti, naštita čava buti, ako načerava buti, večavena koliko to halo. A na nesvesna, sa odlasova će na džare, ulavite čive po najki godi, te razmislinen, pa ko dela men sakava barbari pa suisija men. Normalno, sarekava će rogu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah najbaro. A ako oma jela, šajem terela medra od ova, za jek se kudi. Šajem buđene uvri sarek od ova, saro Allah subhanahu wa ta'ala, dela,
А sad ljeva, pa donese mu savjet, sa e praleđe, sa e prijeđe, svoj taleki vera. Ako magena, te pratili tu men, ošukari pa poštinen Allah estru šerijati. To jest poštinen Allah estru zakoni. Mate hovavite na rakija akava tuja loko, emko kraja inšala, kava čerajek hikaja. Tedy krajek insani Allah estru kova odazivini pe kova Allah estru poziv, džumače, so e džuma lela, to jest so dobine džuma. Mačeri pe, jek baračivi prva, jek manuš, Ladađaj i vreća dživ, Ladađala je deo perdi vreća čiđela ko poher hem džavo, ki vodenica te pišel o dživ. Kada resla ki vodenica, lela i vreća čivea eme kala ki pu. Ali me kindoj i vreća ki pu o hero lestro našla. Akana kva manuš ačilo, hem mistini, ako o akana džala perodel here, kana šali džuma. I ađara čilo. Međutim, kod ova trenutku, a vela jek manuš ima čele se pranula, o tu prma, a ti je to redo, teva dine, ti njiva, kotar hanik, to jest kotar izvori. O dolese so, ako, a ti je na vadini pinjiva, kana kelo leso redo, em ka čolo lestri njiva, biva dini, em ka olani tađi čeri, sad doka vrtunu, naravno, o leso redo. O manuš, taman šijate na džaltera del here, da bi džala ki džuma, a čakana, ole se pojavi sali, pa nek briga, pa nek derti. Ljela manuš te mistini, ako čavava here, kana šalđo, kažal ki šuma, kana šalđo, kanava, ka hanle o hajvanja, to jest ka hanle o životinje. A pošto le se o her put, kotar put baro važnost, here je završini put bare buča. Pa kanažan su včera uopšte. A duj to problemi o lestro baro i njiva, ako na vadini pe, naka bijane od toga beš ništa. Jer cijelo beš o leste čerutnika patine, nako vele su tran mareja. A pa ne problemine hino dživ. Ako napišelo dva dživ su nikad želja vreća, o leste čerutne, nako vele su tran. Tako da ovo ništa na želju čerela pristini kod tardova, zašto ti kasakla i ne olese važna buča, kola naštite dložinempe, ali to ko mislinja, so te čerel, oje zali, već ne la, te džila pčeripe, te džala ki džuma na vas. Već oje zani šunela, hemo šunelo do vajeva čeri, satane akala dunjalučka buča, kola ma čiđa čerena. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dela hem samo ljolej na faka. Ovtaro dova. Pala me džava o lese tebi nama. Ađar o čađa sa hem dželotaro ki džuma nama su. Večera. Dok ovšunja i hudba, andolisi godina kena razna mislija so o čađa put bare grehija. Se tini pe kupio grehija, hemo kod ova sa o se ti baro kaja je, kaj sao put, so čerđala dva, hemaro pesne ti nija besa, Allah je se najbare se, da ovo više kod dva drugo nikad nakirana. Osta ko ovo se ti jano pesne, da ovo više nikad nakirana kod ova, so čerđala nekada urao. Kada biti njeđuma, ovi ranim se čere, džav se ko počer, hebdi kjela, ando pe udara ehere, sarjala here emisala. I njevo lestri hine vadimi. One si romi čerala jevo, čerali se maro. Ko sa ovdje vadi kjela hem čudini pe, a čelo ko čudo. I pučela pe romija. Ja romije, so eko. Pa je Hrana Roma, o hem ti žapsi kokri, a opse kokri. Pirđa, a opse kokri. A, su ti čini pe njeva prvo. A maro komšija legate vadimi pe njeva. Put vadinjala preterano vadi vajne, i dok ova pani fine višku, onda kapula kamari njeva, hema džar, kamari njeva vadi stali. A su ti čini po čim? Se pišlo, ona, jek manuš, a maro komšija, dželoteva teče nam se, i lovte melini po čim. Međutim, ov greško,
Lela amari brecha hendenja. Pishna amari brecha brecha. Ke jo cheren kyo dia brecha na nonesti. Datani aki amari hemovle natho I brecha pidacha anjamiji. Tako mansko sadva čudive. Čero čepi mistirije da se odlavuča kola dičire sar naštita čalipe, kola našti to dožirepe, kola aglediri džuma citinjene ando namazi, sa odlavuča ule konava kesra najpareso, sa ule rešime, sa zemlje, Allah ekber. Tiki su čela, koja vrednosti se do džuma. So ovak Đelešanu, koja sapi matematike I sine, ko ajtano o lesro iskreno robu. Ko ajtano iskreno robu. Pa odnese cari njeđakija povuka kaču, mačane džuma namaz stavi, Allahovo naređenje, pars. Mačar matorotomen, lafi izgovor, to jest paj simak jabuti, ništa da ne preči, kotar Allah heskro poziv, o Allah tano dolakova deva, o Allah tano dolakova deva. Odnese džankotova, zadovoljni Allah je najbare, da bi Allah Đelešanu ispravno manjela. Subhanik, da bi hamdike, la ilaha illa enta, estakfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.